no! Ya, itu si Madun lagi ngapain ya, bengong-bengong sendirian ya, boy puterin juga nih. Aduh, ngepleset juga nih ya. Aduh. Aduh, jatuh begini nih. Ayo bangun lagi Madun. Nah, ngapain juga sih kamu tadi nggak nyampe jatuh-jatuh? Jatuh nyampe 2 kali nih kita nih. Maafin Bobo ya, maafin Madun, maafin Bobo ya Madun. Mau ya joget lagi ya.